උප්පුවේල බීච් by DSK. ඒකට ඔයා ගෙස් කෙනෙක් විදියට ආවොත් ඔයා වැඩිපුරම කැමති මොකක්ද මේ හොටෙලේ? වැඩිපුරම කැමති මේ ට්‍රින්කමලේකට ආවේනික හොස්පිටැලිටි එක මේ තියෙන ඉඳ බීච් එකත් එක්ක ට්‍රින්කමලට ආවේනික තියෙන එකම බ්‍රෑන්ඩ් එක ට්‍රින්කමල උපුවේල බීච් කියලා මම හිතනවා ගෙස් කෙනෙක් ආපු විදියට හිතුවොත්. ஃபஸ்ட்டாக வந்தோடனே இந்த பொண்டுகள் இந்த ரிசப்ஷன்றதை பார்த்தே சரியான எக்ஸைட் ஆகிருப்பேன். அதுக்கு பிறகு பின்னால் போக்குள்ள எங்கள்கிட்ட ப்ரைவேட் பூல் எல்லாம் இருக்குது. அந்த பூல்களெல்லாம் நான் ஃபஸ்ட் டைம் அப்படி பார்க்குறேன்ட்டு நான் இப்படி இருக்கக்குள்ள அது ஒரு ப்ரைவேட் பூலாக இருக்கக்குள்ள சரியான மாதிரி எக்ஸைட் ஆகிருப்பேன். எனக்கு හොඳම දේවල් තියෙන්නේ මේ නිසා. මෙහෙවිලා හොඳ ඉස්මේට කාමරා තියෙනවා, හොඳ සලකීමේ තියෙනවා, කැම තියෙනවා, ඇවිදින්න මේ බීච් එක තියෙනවා. හොඳ අපි බලා ගන්න ඔක්කොම තියෙනවා මෙතන. මම වැඩිපුරම කැමති මේකේ තියෙන view එකට. බීච් සයිඩ් මේකේ ලස්සන view එකක් තියෙනවා. මේකට තමයි ඒක අනික මේක දෙන ෆුඩ් ස්ටෑන්ඩඩ් එකේම හොඳට තියෙනවා. මමත් කැමති මේ හොටෙල් එකේ තියෙන view එකට තමයි ගොඩක්ම කැමති. ඒ වගේම මේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ස්ටාෆ් එකක් තියෙනවා. ඒ හින්දා මේ අනික මෙහි තියෙන මේ සී ෆුඩ් ඒවට තමයි මාත් ඉතින් කැමති.